Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Sigurna sam da većina od vas već ima omiljeni recept za spremanje kolačića za predstojeće praznike. Ja vam danas dijelim jedan koji je meni veoma drag. Kolačići su prhki, mekani, tope se u ustima. Punjeni su sa džemom ili nutelom, šta je vama draže. Treba će nam 220 g putera omekšanog na sobnoj temperaturi, 40 g šećera u prahu i jedna vrećica vanilin šećera. Ovo ćemo sad sve izmiješati dok se fino šećer i puter ne sjedine. Sad, ovo možete da radite ručno, a možete da koristite i mikser. Ja sam razmišljala da li da ga upalim ili ne. Mislila sam, ajde, kratko traje, neću paliti mikser jer ćemo svakako poslije to nastaviti mijesiti rukom. Nisam ga upalila i moram vam reći da sam se zeznula jer me na kraju ruka poprilično zaboljela. Tako da ako nemate dovoljno snage u rukama, ipak uključite mikser. Znači, dodat ćemo jedno žumance, nastavit ćemo mutiti dok se smjesa ne poveže. Ja volim da stavim nekoliko kapljica ekstrakta od badema. Ako imate, stavite, ako nemate, nema veze, ne morate kupovati radi ovog. Ali taj ekstrakt od badema nekako pojača miris putera u kolaču. Treba će nam 300 g brašna. Dodajte, pa mijesite koliko možete ovako. Kad više ne budete mogli, zamijeste dalje rukom. Znači, tijesto uopšte nije ljepljivo, moći ćete fino da ga zamijesite, neće da vam se lijepi po prstima. Onako je dosta stabilno, možete fino s njim da radite, ne morate se bojati da ćete ga premijesiti. Znači, čim pokupite sve ove ostatke brašna, tijesto je spremno. Uzimat ćemo komadiće tijesta veličine otprilike nekog većeg oraha. Možete ovako uzimati malom kašičicom da imate veći osjećaj o količini. Napravite kuglicu i svaku ovu kuglicu ćemo uvaljati u sitni šećer. Ja sam ovdje stavila 50 g sitnog šećera i jednu vrećicu vanilin šećera. Znači, svaku ovu lopticu uvaljajte u šećer i ostavite je u pleh na papiru za pečenje. Poslije ću vam pokazati šta ćemo dalje da radimo sa njom. Ako želite da vam svaka bude ista, možete ih vagati. Ako svaka bude imala nekih 19-20 g, dobit ćete ukupno 32 komada kolačića. Svaku ovu lopticu malo ćemo spljuštiti prstima. Znači, vrlo malo pritisnite odozgo da dobijemo neku ravniju površinu, da nije ovako okrugla, jer ćemo sada da joj pravimo otvore. Ako imate tanke, savitljive prstiće, ovo možete da radite i sa prstima. Ja nemam, tako da sam se poslužila sa ovim čepom koji sam izvarila iz flaše vina. Znači, uzmite čep, pritišćete ovako, znači prvo po sredini, a onda sve više i više dok ne dobijete ovako jedan fini obruč. Znači, obruč vam ostaje da čuva fil koji ćemo poslije staviti da ne iscuri. Eto, izgleda kao neka gljiva, kao šampinjoni okrenuti naopačke. Ja sam namjerno ovo ostavila da vidite, ako se i vama desi da vam pukne malo sa strane, samo je malo prstima uhvatite, ona se spoji i neće poslije biti nikakav problem. Pukne ako previše naglo pritišćete. Znači, trebalo bi što nježnijim pokretima pritiskati, pa onda tijesto neće da puca. A znači, ako i pukne, nije nikakav problem, samo ga malo pritisnite prstima i ono će da se spoji. Još jednostavnije bi vam bilo da uzmete komadić celofana ili papira za pečenje, pa da to radite
i znači izvan pleha. Jer u plehu, pošto su svi poredani, imate onako ograničen pristup. Kad radite na radnoj površini, dosta će vam biti lakše. Evo, ja ću vam ovdje i pokazati, neće vam biti nikakav problem ni da je poslije prebacite jer je tijesto dosta kompaktno, možete fino raditi s njim. Evo ovako tu i malo bliže da pogledate kako izgleda. Znači samo lagano pritišćite sa ovim čepom da dobijete što veći otvor, a da on ima ovaj svoj obruč da nam čuva fil. Pa kad ste dobili dovoljno velik otvor, onda malo prstima još pritišćite da proširite što više. Kolačiće ćemo napuniti džemom, znači koristite džem koji volite da jedete. Ja sam svoje punila sa džemom od jagoda, on mi nekako baš fino paše uz ovo tijesto. Naravno, nekoliko se moralo napuniti sa nutellom, tako da znate ako i vi imate u kući onih ljubitelja nutelle, da možete da ih obradujete. Kolačiće pečemo na 160 stepeni nekih 10 do 15 minuta. Vidjet ćete na dodir su onako fino čvrsti, ali vodite računa da vam se ne prepeku, jer nakon što se ohlade oni će još da se stisnu. Znači 10 minuta, poslije 10 minuta provjerite, ako vam izgledaju pečeni izvadite ih iz rerni. Morat ćete ih peći iz nekoliko puta jer neće moći svi da vam stanu na pleh. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da su vam se kolačići svidjeli. Ako jesu, podijelite ih sa svojim prijateljima. Pretplatite se na moj YouTube kanal. Nakon što se pretplatite, ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, stisnite malo zvonce u donjem desnom uglu. Do kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani.